margi kaluwore kod loch e yiero madundo manobagi tich ang'wen ma jumani. Jagoro maduong' ma duond burano Hassan Omar onyiso geno mokalo kowacho ni duond burano oseketo okang' manimba mar neno ni giyudo loch e yiero mamoko mabiro, ahinya to yiero maduong' ma higa manyien. Omar mane wuoyo e lok tich mar duond burano bende nosingo ni gidhi nyime gitiyo gi duond bura mar ODM e neno ni gikawo telo kendo e yiero ma higa 2027. God's grace will be the last by-election we have to have by losing one of our own. The next election will be the general elections of 2027. And I am confident that we will replace the emotions with performance, the ethnic mobilization with a program and agenda, and we will go back to the people of Kenya to account for every measure of commitment we made and the extent of delivery and strides that have been undertaken. And we as a party are humbled and grateful to the people of Kenya. By the way, a significant number of young people have been showing interest in reporting to polling centers and going to vote. Yesterday, more particularly, we were very keen to see the turnout by young people. It is a statement